Kan chia theichina Mizo ten Delhi kan tlom masak ber chu Pizai Hova Zai Paul kumsang kadzakwa somthum pathuma ankal jumkha ani Inkhawm kan chan natakhi main sari kumsang kadzakwa somrupasari khan Reverend Z.A. Kapmoy malak na in puthangji kate quarter West Kidwai Nagara ania atira chuan mi somthum borvel kan Inkhawm ching Kumsang kadzakwa somsari pariata Green Park Free Church kanin son lukhan in kaishona dan CMT shuai to in tlan nama saber le kan official minga Delhi Mizo Inkhawm manchan nate nei ani Mission rongbol na hi DMI in kan ngai poimo hle a kan so mapakhat chan velai hi India ram hun sang sanga pol somni chuanga missionary chan puina na manni in kan budget po nuai somthum don lai alo nita Puitling Sunday School hi kumsang kadzakwa somriat basari achang khan channi in Bible busang sang zir ho chin ani No pang Sunday School po beginners achanga senior ka chuak generation thumlai kan lo om ta der ani DMI kudle ke kan chalai te hian kumsang kadzakwa somriat pariat achang khan zaya rongbol na te malana a missionary chomte thlasika miharsa te in tuam lum na pekle rongbol na changkai takte an kan pui zel ani Kan Inkhawm ti phui sui tu Delhi Mizo Inkhawm hi kumsang kadzakwa somsari pariat vel achang khan rongbol na zaw zoka kan kalpui theina manrapui mo tak an ni chhozel ani Kumsang ni som pakhat chuan Delhi khopuya po Mizo te kan lo thahnem ta hle a Green Park Free Church achanga indangin mun thuma kan Inkhawm dar veta a bial Inkhawm po mun som pathum laya nei ni in Bible study group sang te po din alo ni le ta zel ani kan hun pui Christmas Kumthar Good Friday Easter le Spring Festival te hi usun takin kan mangho china DMI hi India Sarkar inamin phut ang thlapin The Mizo Christian Fellowship ti mingchoin kumsang ni panga a Khan Societies Registration Act 1860 noya kanin ziak lut ani kumsom nga chunga pathian man somna hian kan lomin kan hmalam huna po isua chanchin cha shilzela ringtu ta kanin pum khatnan lalpan min shoi zel ro se amen